ইয়াৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰিছোঁ। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত মই তথ্য বিচাৰিছোঁ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তথ্যটো দিয়াৰ লগে লগে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও বিচাৰিম আৰু হায়াৰ অথৰিটিৰ দ্বাৰা এইটো আমি ইনকুৱাৰী কৰাম যে কি হৈ আছে ইয়াত। আচলতে চোৰাং চিকাৰীসকলে ইতিমধ্যে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে। বহুত জেগাত মানে গড় হত্যা কৰা, বাঘ হত্যা কৰা তেনেকুৱা চেষ্টা কৰা খবৰ আহি থাকে। চ' পুলিচ প্ৰশাসন আৰু তাত ফৰেষ্টে অপাৰেশ্যন চলাই আছে। এই পাৰ্টিকুলাৰ ঘটনাটো মানে আমি ইনকুৱাৰী কৰি পেলাই ইয়াত কি হৈছে এইটো ওলাবলৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু অলপ সময় লাগিব। ইয়াৰ পিছত এই কথাখিনি সব স্পষ্টভাৱে ওলাই আহিব। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।